Yan, swimming time dito sa Faustina Pool. Pwede ba si Ana? Si Brenda kasi di ba nagpapaunahan? Ang lamig dito, oy. Sarap. Yes. Please share the live. Ang dali ko kayo sa kanila. Sarap, sarap maligo, oy. Hi, Mami Cory. Please share the live. Na. Bantayan mo, kinsay makatapit na na, ayaw din makabalik. Okay. Okay. Sir Mark! Go, Mark! Come on, Mark! Saan mo kami, Chan? Ayan, mag-ano sila, magpapaunahan po sila. Ay, i-check mo ba kung makatapit. Hi, Grace Flores, Eva, hello. Thank you. Jolans. Please don't skip the ads, mga moms. Yan, paunahan sila. Dito tayo titingnan sa taas. Sino mauuna? Rosemary. Okay, ready? Thank you, Marklen. Ready on your march! Get set! And go! Go! Ayan na. Hala! Tumaob! Alam mo yung Scarlett? Alam mo, may topic tayo, balik tayo na. Topic, balik tayo, topic. Topic, balik, Balik. Topic, balik. Jigjag mo pangalawa. Si Scarlett. Dahil nawala sa salvavida. Ano, stack up ka na, David. Oh, Brenda, ang nauna. Kailan dyan ang hangkit kung sino yung magaan na katawan. Hindi yung sa salbabida, okay? Lab, isa pa daw, lab. Tatlo to. Kakuhaan. Isa pa daw. Nag-stop yung ano. Ano? Ano pa? Okay na yun. Ano nakuhaan kanina? Kaya na nag-stop ngayon lang? Nung nasa gitna na kayo. Papunta pa lang doon? Oo. Oh, isa pa. Iba naman, hindi, Mia. Oh! Pati si Nia, Tyra. And Oyo. Oyo. Kamu racing yun. Thank you, Valentina Landra. Wala yata isa. Go sila. Go na, Nia. Thank you. O, kami naman. Dapat pariyak position tanan ko. Dahil ang pwersa sa kaya. Huwag ka muna sa do. Rhea, diri ka, Rhea. Si Rhea muna pahawakin ko. Dito lang po sa Kimaya, malapit yun na diba? Ay, may ka, ayan. Ikaw may stand din. Iwan kayo stand. Kuha naman lang ikaw mag-isa. Ay, na, konti sa Mia. Si Mia, guys. Antaya. Ayun ka talaga. Hindi kami ang mas importante yun namatay. Hello, Ma'am Irma Navua. Saan location ang Faustina Falls? Papunta po ng Kimamaon, Kimaya, Misamis Oriental. Papasok po siya. Dapat ganun lang, ganun. Ganun siya. Oo. Si Uyong, my goodness, Uyong.
Hello, Ma'am Mera Luna. Palit ka tayo la, maliit lang eh. Maliit to eh. Maliit din to. Eh, maliit eh. Ito, maliit to. Dali to. Paunahan sila kung sino mauuna sa pag-ano. Thank you sa 50 stars, RJ Dalagan. Hello, Ma'am Jocelyn Cadot. Christine Estareja. Hello, Ate Ann Soribio. Andyan pala si Uyong. Yes, Ma'am Rosita. Hello, Ma'am Marie Alega. Konnichiwa, Ma'am Christina San Pedro. Swimming, Uyong! Swimming! Ikaw ako magka-swimmer! Go! Swimming! Jella, swimming! Swimming! Nauna na si Brenda. Naiwan na sila. Hanginan, may ka-Uyong! Ito ba siya ay hanginan? Hello, Ma'am Lilibet Cabaluna. Ay, wala talaga sila kay Brenda. Si Brenda talaga nauna. Ayan si Inday na iwan. Andun po si Gio. Ma'am Lorna Galvez. Dali, magbabati. Hello, Ma'am Hazel Babelman. Ma'am Lynn Gapas. Hello, guys. Katya Akiyama. Ikaw, Dio. Wala pa ka, manak ko na. Mapildi na ako sila tanan, Jig, kung ako. Rhea, Rhea! Agpas na yan! Awi rin eh. Si Gina. Rhea daw, Rhea! Ang mga transgender. Patigyan nila yung transgender. Hoy, tumatakbo yun sa mabida. Napabay mong bato na ko. Yun na, Jad! Dali na! Apas na, Day. Manak ko! Ayan. Thank you. Gigapoy ko eh. Mamaya Gio tsaka Brenda lang. Oh. Oh, challenge. Oh, lalo. Okay, ready na. Kakapoy ko. Share nyo guys. Ay, iba salbabida oh. Yes. Competitive talaga siya. Mamaya sila Rhea at si Bating. Leia, Bating, Nia, Natia, mga bahay. Bilhin na mga swimmer. Ayun na sila. Wala pa si Samara. Meron siyang customer ngayon sa salon. Kasali ka nga.
Nasusuka po. Eh, alam mo na, pag may ano na opera, may tahe. Ba't ka sa... Mamaya na sila, Rhea. Okay, ready? Ready? Get set! Go! Ayun na sila. Ayun na sila. Go! Go, 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 go! Na! Ayun na sila. Lugi si Daddy sa kikli ng hawak. Dali, dali! Na. Scarlett. Nangaharang. Nangaharang. Go, Argel! Go, Argel! Argel Malvar! Oh. Argel! Aray ko. Si Scarlett mo nangaharang. Rhea versus Bating. Oh, Rhea, Bating. Kapoy. Hingal. Ay, de, tsaka si Lyra. Lyra, Bating, Rhea. Oo. Oo, kasama si ano. Ay, sira ulo ka. Gago ka. Natakot ako. Inday, Rhea, Bating. Oo, babaihan. Mga malalaki muka. Dali. Gitnaan niyo si ano. Gitnaan niyo si Lyra. Tapos ititin. Halika dito, kung ano mo si Bating. Gitna ka, Lyra. Yes, Ate Hazel Bebelman. Thank you. Thank you sa stars in advance. Wow, charot. Lyra, sa gitna ka. Sa gitna ka ba? Si ano, Lyra. Lyra, Rhea, Bating. Yan. Nawawala siya pag natatapansaan niya. Ayan, okay. Sa gitna ka, Lyra. Rhea, pagitnaan niyo si ano. Ayan, Rhea. Go. Lyra, ha? Oh, thank you, Judy Ganda. Wow, I have 45 stars. Hindi, sa loob na. Ready? Uy, Melmar, yung video ni ano. Ready? Get set. Go! Go, Lyra! Go, Lyra! Go, Lyra! Go! Go, Lyra! Go! Go, my God, Lyra! Huli ka na naman! Please do follow Hazel Bebelman. Apak! Go, balik! Go, Lyra! Oh, si Lyra, noon sa... Bayot, Bating, simple lang. Kalma lang si Bating, oh. Bukak lang siya, bukton.